جه جای نشد زازا سیاست مدار جه دورتموندا ألمانيا دپرسم هجای نشد تو بخیراتی کردستان 24 حکومت نویا سوریا بو قوناغا و گوهیس هاتا راگهاندن جه 23 وزارتان پکته هین چاوا دبینن سلاح بو حميبي نرين كردستان 24 أروها دجنا رمضان الحميم ملة المسلمان تيبت ملة الكرد وغروها وكسروكن هيجا سروك مسعود برزاني بيروست كن بيگومان هلدار خستنا به حکومت تهانا که پوری شوای کو آن هلدار کتیه اما وکی انجمن اجتماعی کرد محل واسطه خود به درباره دا زلال که ما گوت اب حکومت تهانا که قد ما تمثیل ناکه و بویجی و بودی من راضی بونا قل سر به دامزران تنهانا که به بی شوای کو آن هلدار کتیه ما دادیار کرن بوچه ام دبیجن اب حکومت تهانا که یک آلیه تکانه تنی و بودی اوه دستلاتانو یا گو پشتی رو خوندنا رژیم بحث و رژیم اسد شپاره و گوتی برای ببریه و هر وقت که دجی گلک میجارن ولو گوتی برای ببرنه یک جه و گوتی کنگره یکم نقطه گوده سپیکر خلق کی داها بنابه کنگر اوایا و گوتی دیسه جی همی پیکاتین سوریا و گوتی جه دور خستن به تایبت کرد خریستیان و اب قصایتین اگر درزی و اگر علوی اب قصایتین گوت سوری ده جیان بکن همی پیکاتین و گوتی جدا جدا هر وها جی نهاج سروی هشمندی آنا که بردوامه آشویر ودید حکومت دمکی چکر و آنها حکومت کی با فیسبوک گوتی با 5 ساله اب هشمندیاگو آنها ایروش اب حکومت سرچه نکیمی هشمندیاگو بر رژیم برتر بکارتانی لدجی پیک خاتین سویا بند نابین جدا جدا دو که آنها گوتی دیشان دو ناو نشان کرن من حکومت کی تکنوقراطش خلق نو گوتی پسپور پیکاتیا اما ام نابین اب حکومت دکار به خدمت خلق خاکا سویا بکی هر وهاجی و گوتی اب حکومت و نلگور خواستک و داقوازن و گوتی باسل هیزن مزن دبن ایگو ایروش بسوریا معنینا تیبی رامش هر کسی که رجی خویابو جدست بکا رو خواندن رژیم داروجا ایران همیز الهزم و همیجن دولت بیانی دبیجن گره و گوتی حکومت نابو نشان ببه او حکومت هانا که هر کسی قوتی ببینه جه همی بکات یان تیده هبه لی مخابن گوتن این خوش هاتن گوتن لسر زمان بید استلاتا نو لی وکی کار و فرع و کریار یا جو گوتی فعلا گود به برواجی وینا که نجوداشت. بله هجای نشد بایکوتا کردان ده سوریا به اسد جه کنگره نشتیمانی دست بکر بشترانی بیساندنا دستوره او و راگهاندنا حکومت قوناغا و گوهست پیش هات یانجی پیش روژا کردان ده سوریا نودال کی بیا أهو ارتكم هناكي بيش رجع كردات سوريا ده هناكي طاريبة براستيجي حتى انها نزل لمرو نتشجي ببيجي وقوتي ببيرنكي هناكي بي پیش روژا سوریا به گشتین دیارا از نبه ورم کو اب حکومت هناك کار به بردوام بکی بویشه وای کو آنها و گوتی پیش من یا کو آنها بریوت چی لسرویجی اد بیجم پیش روژا کردا گردای و گوتی به هبونا وال سرخا کادیروکی و گردای و گوتی بیکریزیا و ناکه گردای یک حلوستیا و ناکه گردای گو حفاظ ما وقت سر حمید تشتون کارن گو هید هرم مدل سرویجی اد بیجم یکم گاف مرود کار به برصفا بین حکومت هانا که بده گو یکی تیاو یک ریزیا مالا کرد ساز بکه دکار به حلوستا فبخی یک برنبری و گوتی به حکومت گو آنانو هاتی دا مزراندن دوام تشت از بجم کرد چه نابجن ها دا بری خو بدن اپوزیسیونی ببجن ایمه ده و گوتی پایکوت کن تنیل مالا خورون نا دبه و گوتی ام به علاقات خود به حکومت هار نهاد قد نکن ام حول بدن و گوتی دانستاندنه کی جدا جدا حمیز لهزن مزرعه بکن ایگو معنی نبخه وضع سوریه هر وها دانستاندنه کی به حکومت را بکن جبو گوتی دستور آگویا داوی وره نویساندن آنها هم تفجید سن اب دستور آگو آنها هاتیا دست نشان کرن دستور کی دمکیش دستور کی لپیشه لی دستور سرکه یا گو وره نویساندن بیگو من دوی مافی کردات دواره چسپاندن و خواسته که دخواز کرداش 57 حتی روژا ایرو جیب بیل سرویجی ادبیجم کرد یکم تشت مالا فساز بکن دوام تشت دکاربن دانستاندنه کی جدی به حکومت را بکن سیام تشت دکاربن پشتوانی کی قرد افزل هزین مزن ایگو پشتوانیان مافی حمی پیکاتین سوید کن پیبت اگر امریکی نه اگر اوروپی نه قرطایی و گوتیل دارین باقل کا بکن دا فشاره که دکاربن سر به حکومت بکن باشه اجای زازا بایکوتا کردان جهر تشتکو پیش هاتکی جه کنگره اجتماعی کنه هاتنه و خواندن درنگ هاتنه و خواندن بجداری نکر وکه کیان سیاسی وکه کرد وکه کیانک وکه لان سیاسی نه هاتنه و خواندن بشتره
بايكوتا بكينانا حكومتا وجهس دقازانجا كردا دا يفهموا بايكوت بێگومان حاضربوونا کوردا دێ باشتر بێش حاضریاوە ناکێ ببن شەهدن زۆر لەسەر تشتێکی گۆ ئەم نەشریکن تێدا ئەم نەچن وە گوتی لە دەبارێکی حاضر بنم نەشریکن نەچن لە دەبارێکی حاضر ببن گۆ مەدانوستانی تێدا نەکریا نەچن لە دەبارێکی شریک ببن گۆ ئیر ڕۆژ تشتێکی نەوەکی کوردوەکی نویسکی تێدا تونەیە ئەم نەچن دەبارێکی گۆم شریک بن گۆ تەمسیلامە تێدا ژبنی وندانە بۆ یاژی وە گوتی بەعینی هشمەندیا گۆ ڕێژیمی نزیکی مەبێ حاضربوونا یاژی تەبلیبوونا کوردێکی لەڤەر دەڕاها ناکێ نایوێ واتە ناکێک و کورتێدا حاضر بم gelek xelkê me yê Kurdî di hundirê Sûyê de jiyan dikin pêkhatîne bi navê Kurd de rast ev camerê gotê de lê tiştekî wî bi kurdayetiyê re tune ew rokê jî kesî helwesta vî kesayetî bo kurdayetiyê nedîtiye li ser wê jî dibêjim yê got îro temsîla Kurda bike ya jî nûneretiya Kurda bike û daxwaz û xwestekê Kurda cî bike tevgera wî siyasî partiyên siyasî ne ê goş pêncû hefta heta wekî roja îro çêbûne û xwestek û daxwazê miletê Kurd ئەوە سمبۆل و خەباتاوایە لەسەر وێژی ئەدبێژم بایکۆتکردن دێ باشتر بێ گۆ ئەم حاضر ببن بنشەهدنی گۆ تشتێکی مە تێدەتونێ ئەمە گاوا حزور نەبە گاوا دانوستاندن نەبە هەوڵ و تێکوشین نەبە خواستن نەبە ئەو داخواز و ماف وێچاوە بهێنەدان من جدا باشقەی بێ ناکە من گۆتژی ئێمە نەشنژنەها دەبێ بێژن ئەمە پسیۆنە ماڵا خۆڕونن ئەم بێ بێژن وڵای ئێمە با بایکۆت کردی و مەغەیدینە ئەنا ئەس دوێژم ئەوایە تشتێکی دیە بەشداریە مال دەبێ ئانها دەبێ و ناغێ دەبێوی شێوایە گۆ ئانها بمەرە دانوستاندناتکن ئەوایە تشتێکە بوو سوبەی وە گوتی دانوستاندنە مە و تێکلیەن مەبرێ حکوومەت تازیرە تشتێکی دیە ئانها تشتێک گوت دەبێ حاضربوونەمە دێبووبانە بارل سەرمە لێ سوبە پێشە ڕۆژێ ملتên Kurd û tevgera xwe siyasî Kurdî wextê ku mala xwe saz kirin helwesta xwe durist kirin xwestek û daxwazê xwe hemî saz kirin dikare li deriyê vê hikûmetê bibêjin em milletekin serxaka xwe dîrokîne xwestekê me ev in dîtiname bo Sûriya paşa rojê ev e dîtiname bo Kurda ev e dîtiname bo hemî pêkatiye ev e dîtiname bo birêçûna Sûriyê bi vî şêwayê hanakê ev divê em vê qut nekin bi wê jî min got yekem gav divê mala xwe saz bikin duwem gav li deriyê wanakê bikin siyem gav dostaş Kurdara çê bikin taybet ev zilhêzin گۆ خەدی ڕۆلن دەکارن فشارێ سەر بێ حکوومەت هێژای زازا چما بەرێ کوردا تم لە دەریە خەلکەیە چما کورد نافخۆدا نابنیەک پەیانەکێوە ئەنە کەسێک کۆمبوون گوتن کۆمبوون ئەرێنی بوو ئەحمەد الشەرع داخوازە پێکینانە شاندەکە سیاسیا کوردی کرد بوو دانوستاندنێن دگەل شامێ ji xwe cenabê ser û Mesûd Barzanî tu jî dizanî çendîn hewldane û hetanha jî berdewam e çima xwe top nakin çima nabin yek çima bi hevra naçin şamê ê gava hûn yek nabin hûn dibêjin şamê heqê me bide hûn yek ئەو tu dibêje rastî mixabin bi daxewa yanî helkî hindî rêkeftin çêbûne nav partiyên siyasî de layanên siyasî de we gotî timî jî we gotî ew rêkeftinê hanakê hatine beravêtin ji ber layekî layanekî siyasî heye israr dike taybet we gotî mirov zelal bêjin pêkeke şerîka ji xwe qebûl nake û naxwaze jî got ev doza herê serî bo wê jî bi rastî jî hemî hewldanên goberî niha çêbûne hatine beravêtin lê îro ez dikarim vê nakê wekî mizgînîkê bidim xelkê xwe ئەو هەنێکی ئانها بداوی هات هێویدارم گۆم دکاربن ڕاکێنن بۆ دلێ خەڵکی خۆخۆش بکەش بکەن نێزیکترین وەخت ئەس دەبێژم دیتنا سیاسی ئاگۆ ملەتێ کورد چاوەڕێی وەیە تقریبا بداوی هاتیە بە دەستپێشخەریە جەنابێ سەرۆک مەسعود بارزانی و هەروەها گوتی پێشتەوانیان ئەمریکی و فڕەنسی و بریتانیا لێ نێزیکترین وەختەوە گوتی ئەوەی ڕاگەاندە و بڕاستیژی گەرەک بەری دو هەفتیا هەتوانە ڕاگەاندن لێ هەنێک کێشە دیسە بۆ مەدەرخستن ئەوا جامێرە ئەو کێشێ هەناکێژی بە ئاریکاریان کوردستانی بە دەستپێشخەریە واناکە دێوا کێشی هەناکە دەرباس بکن نێزیکترین وەخت ئەس بێژم بەلکی 15 ڕۆکی سەر بە دەرباس نابێ دیتنا کوردی بتەیبەت خۆستەک و داخوازیاش دەسەڵاتێن کووردا بۆ سووریا گشتی و بۆ کووردا بتەیبەت وێ دەرکەوێ حۆلێ و هەروەها شان دەکوێت چێبێ ئەو شاندا هەناکەوێ دانوستاندنێ شامێ بکێ لێت ببێژێ من وێ ئەو شاندا هەناکێ چقا قەزانج بکێ ئەڤایە دمێنێل سەر هێشمەندیا vê desthilatan û herwiha jî dimînê li ser rola Tirkiye heqet divên vê jî bizanbin îro rolekî selbî heye ji Tirkiye got fişarekê dike li vê desthilata nû hemî jî zan Tirkiya xwedî rolekî sereke û lebekî di hundirê Sûriya de baş e ew dikare we gotî vê mesela hanakê çareser bike ew gotinên ku ji wezîrê derve Tirkiye derketin pêvî ne got cî bi cî bibin yanî ew ya
ئەگەر ئاماژەم وێ ناکێ ببکەن هێویدارم کە ئەو ناکێ جی بچی بن لێ تەوی زەحمەتی وێ گەلک هەبن لە پێشیان ملەتی کورد. هجای نشأت زازا سیاست مدار جه دورتموند ألمانيا جالك سباس هجای زازا